चलो फिर बंदा चलो 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 हेलो हेलो hi everybody everyone hi जो lang mimpi kan harum tak ya Today we are here especially to celebrate the Valentine Day, especially with our kids, my brother kids, and especially Abor and their mom. And tonight we will have a grand feast. मुर्गी ठेंग खाएगा और स्लाइस pork के साथ ढेर सारा आइटम होगा। हाँ उसको भी पूछो क्या क्या है क्या आइटम है उसको भी पूछो। कितने आइटम होगा अर्जुन? ini chicken fry chicken gravy long lah ओके ओके nanti afek tu lah kata lah kau क्या फेंक बंगा kau afek tu lah ओके pork gravy tu lah ओके lalu nak nanti lagi iklan tu oh ini Valentine Day masih jodoh ikut posar po ढाबालों से हमें आइटम्स इग्रांग एंड इन्हें में तुम के मान लेर चलो कोई बात नहीं जो कुछ भी है वही खा के एंजॉय करेंगे तो उनको पूछो क्या क्या खाएगा सब ऑर्डर ला हो chicken fried चिकन फ्राई Labu bangke kitchen lo ya angke labu bangke kitchen ketang lo ya Sumar tuh jo lagi di Sumar tuh cepat pik pik langsung curu udah ya do lau lo kau ke pek lang kau ke dulu ya sushi fry lang lo itu pinggang kok keren nam je ya kayak mau ini candlelight dinner lo tuh candlelight dinner Valentine Day special finally van lau lo yo lang ko lagi buti yang ke lapu bang ke local bu hako ka pek jo chomi pigi haning chir silang bo this is my favorite oh oke yang coba nih cun ilmu kayak खुशबू चुlang pa Valentine Day special je minil ke culang ba pipiah lo lagi kopi bang lo ni favorite Andrew Han Serong Han oh wah giờ là phước phải bên này phước Clipon biểu thế cái chú lóc lọ kopi lo Han oh Han Serong cho lọ cho là bằng cái fry luôn rồi chicken fry cái phong áo cha wow very tasty मजा आ गया
Tante tangan lo ancu aja lo ning porong lo lapen non magke video sami pajut po lapen KYF upload sami nali dom teklong na prango and up